Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya vel murselin. Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytkandan keyin hurmattуу meni Kırgızstandык musulman bir tuğanlarım, ayrıkça menin kiçi mekenim bolgon Batken jana leylегимдин eli, jakındarım, tuğanlarım, sizlerge keremеттүү Mekke'den Allah Teala'nın üyü bolgon Ka'banın janынан Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu dep salam aytam. Kuday Taalamdın sizlerge tınçtığın, amançılığın kalayım. Başınızlarda ötköp жатқан kırsıktı, kaygı kapanı çın жүрөгүмдөн тең bölüşömүn. Kuday Taalam kaygınızарды жеңилдетип, кыйынчылыктардан жеңип өтүшкө sabır versin. Jana sowapторун arttırıp versin. Kebirlerinizler baldarınızlardan ajıradыңыздар, kebirlerinizler kızlarınızlardan ajıradыңыздар, kebir persentler ata enesinden ajırады, kebirleri tuğan uruğundan ajırады. Şunun bardığın biz tuğra düşünүү menen çın жүрөгүмдөн kaygırıp көңүл aytam. Kuday Taalam sabırın berip sowapторун arttırıp versin sizlerge. Bu Kuday buyursa jönökөй nerse emes. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz sizlerdi بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ korkunuş menen, açarçılık menen, kebir mömöç etmişlerden tamak açtın, tankıstığı menen sizlerdi sınayımız dedi. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ey Muhammed, oşoğo sabır kıyınçılıklarga, sınaklarga sabır kıyganlarga sүйүнчүлөп койгун. Алардын сыйлыктары бар. Алладина ида асабатхум мусибатун. Эгер аларга bir musibet, кайгы каба жеткен кезде инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Biz Allah Teala'ga taandыкпыз, кайра Allah Teala'ga баруучубуз деп айткандардын, sabır кылгандардын соогун арттырып беребиз дейт. Kuday Taalam soğuğunuzları arttırıp versin. Ötkönlördün yatkан жерлерин жайлуу, кабырларын улуу кылсын. Çırdan ulam каза болгондордун şehitlerinin katarına koşup kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din şefaatine tatıktуу jana Allah'tan rahmetine tatıktуу şehitlerinin katarında kayra tirilişini nasip kılsın. Arasında kebir jaş naristeler ötüp ketти. Men oşolardын arasынан эң биринчи каза болгон, балким ошондой, анығын билбейбиз, бирок бизге жеткен кабарлар бар ушундай. Достук айылында снаряддын сыныгынан денесинен жаракат алып каза болгон 15 жашар кыздын, ошол кыздын атынан бүгүн умра кылып келдим эле. Аллах Таалам кабыл кылсын. Анын ата-энесиге көңүл айтамын. Kuday Taalam kızınızlardan жатқан жерин жайлуу, кабырын нурдуу кылып, өзүнүн рахматына кабыл кылсын. Андан кийин биздин мекен чегинде туруп, бүгүн ошол душмандын бизин кайтарып, элдин коопсуздугун, мамлекеттин бүтүндүгүн сактайм деп өз жанын аябастан туруп берген аскерлерибизге дагы дуа кылабыз. Kuday Taalam tilek максаттарын берсин, өтүп кеткендердин өзүнүн рахматын алсын, ал эми тирүүлөрүнө күч кубат берсин. Kuday buyursa sizler beyiştiksiniz. Sizlerden kılgan jakşı emgegingер Kuday Taalam bağlap beret. Kuday buyursa sen meken çegindeki köz tozokko kүйбөйт. Kuday buyursa mekenini kaytargan közдөр tozokko kүйбөйт inşallah. Andan keyin bugün ошол качкын болуп өзүнүн айылынан жылуу төшөгүн таштап, үйүнөн качып барган, колуна эч бир нерсени алганга жетишпей калып барган кээ бир конокторду тосуп алып үйүндө багып жаткан мусулман бир туугандарыбыз, сиздерге дагы сүйүнчү. Кудай буйрса сиздер Кудай Тааланын конокторун багып жатасыздар. Эч бир көңүлүңүздөрдү оорутпастан, жүрөгүңүздөрдү кысынбастан, ичиңиздерден тартынбастан туруп, аларды Кудай Тааланын конокторун сыйлап бага бериңиздер. Ал сиздердин Кудай буйрса бейишке жолуңуздар ошолор болот. Себеби бул Кудай Тааланын чыныгы коноктору ошолор болот. Андан кийин ошолорго алыстан тамак аш жөнөтүп, кийим-кече жөнөтүп аткандар дагы Кудай Таалам сиздерден ыраазы болсун. Кылган кызматтарыңыздарды, жакшылыктарыңыздарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Биздин элдин тынчтыгын ойлоп, бүгүн күн уйкусун 4 бөлүп, элдин тынчтыгын, бейбиттигине аракет кылып жаткан эл башчыларыбызга да Кудай Таалам күч кубат берсин, бекем ден соолук берсин. Аллахтын тилектерин жеткирип,
Bul dünyada jana ahirette baktığın insanların katarına koşsun. Elibizge iman, yerimizge bereke verip, tinçlik versin Allah'ım. Asman yerden kelgen arkandaki kısıklardan, balelerden saklasın. Yergevizde bundan arı sokuş bol bolsun, çir bol bolsun, ateneleri ilavasın, balları ilavasın, naristeleri ilavasın. Huday talan bardığımızga vakit verip, bul dünyada jana ahirette baktılığı yaşamını nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.